بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. aray hande kadi inchallah. Assalamu alaikum kasiri meɗen ɗo en daray kami wawi arabiya 0b, ɗum ɗo wonta deuxiéme leçon men o. hande en daray ko arabu ɓen innata harakatun. andi kala haala no mari voyelle e consonne, ko ɗin voyelle ji e consonne ji jillidirte fiyo heɓu ko innete mo, andi konngol. joni noon si tawi voyelle on e consonne on jillidiraka, aray ala no mo heɓora. joni noon ka arabu ɓen kamɓe en iyino ka premier leçon alphabet maɓɓe on fop. andi langue ji ɓurɗi ɗin kamɓe ɓe jillidire voyelle on e consonne on ka alphabet. kamɓe noon ka alphabet maɓɓe ɓe waɗi ton consonne ji tun. joni noon ka voyelle ji ɗo alharakatu woni voyelle. donc si min no yi harakatu ni yeeso ko en andu ko voyelle, ko mowoy are koye wallito. andi ɗo e pular ko mase ɗen. donc joni noon ka arabu ɓe mari mase tati. ara noon ko dommatun, ɗum ko wonɗo dow ɗo dommatun. ɗimmon ko fathatun, e tataɓon ko kasratun. en yiyoye kadi ko innoyte naafigi woy voyelle woy naafigi woy, kono ɗo taw ande mase ɗen ko ɗe tati, ko dommatun, fathatun, kañuma e oɗo kasratun. joni noon ko honɗum woni dommatun. se ƴetti dommatun ko kummande on wawko wawawun ɗo wonay kun e hoore lettre on, wono e hoore ba on ɗo ko won kun hoore ɗon ko kun innete domma, ko mande makko on non kayi ɗon kun ɗo wo ko domma non. joni noon ko honno fathatun non anditirte ko ciifu waɗete dow, ko ciifum waɗete dow, ko kun ɗo woni fathatun. kun ciifum sifa kun non si waɗama ley kun ɗo wona kasratun. joni no famire moƴƴa eni ɗo dommatun ko kummande on ɗo, fathatun o fathatun ko kunci fu won kun yore ba on ɗo. après inuɗen ɗo kasratun tammo ko kunci fun are kun ley. joni noon ko honno ɗi jangirte. joni si tawi ko damma goto ari e hoore goɗɗum, damma goton ko u o jangirte. fathatun noon si tawi ko goto kanko ko a o jangirte. joni noon kasratun noon kankon so ari kanko tun goto hare ko i o jangirte. no famiren ɗo hare joni dommatun jangire u, fathatun jangire a, e kasratun jangire i. donc andi ba on sabu dommon o woni bu, sabu fatha o woni ba, sabu kasra o woni bi. joni noon damma kadi no ara hara ko ɗiɗi. so ari ɗiɗi dommatun si ari ɗiɗi ko un o jangete. si fatha ari ɗiɗi ko an jangirte. si kasra ari ɗiɗi ko in jangirte. mi fuɗɗito. domma ɗiɗi si ari ko un, fatha ɗiɗi an, kasra ɗiɗi in. donc ɗo fino famiren de plus kadi en inni harakatun mase ɗen ko ɗe tati, dommatun, fathatun, e kasratun. ko onno noon dommatun no windirte, ɗum ko kummande on kun suttiɗen e hoore ba on ɗo woni dommatun. ko onno fathatun windirte, ɗum ko kun ciifum gotun woni kun e dow ba on. ko honno kasratun windirte, ko ciifum gotun ley on. joni noon kadi si tawi ko gotun domma on kun ko u kun jangirte. si fatha on ari gotun ko a o jangirte. si kasra on ari gotun hara ko masum gotun kun ko i o jangirte. si damma on noon ari hara ko ɗiɗi ko un o jangirte. si fatha on ari ko ɗiɗi ko an o jangirte. si kasra on ari ko ɗiɗi ko in o jangirte. donc on noon watta ɗo jangen ɗo dommatun nen bu, bun, ba, ban, e bi, bin. hare ko ɗiɗo tati wonɗen jangude hande fi mase ɗen. dommatun kono en ɓurto e ɓeydude fi karata ɗon ɗiɗi, kono mande to tum mande woy makko yon u, a, kañuma e i, e ko honno koy ardata. are joni are ko ɗon ɗen hattude ɓay ngala jutinde série on kurji ɗin pandi. are taw yejjitu ka YouTube on ɗaɓɓite tun Ilmun Nafiun fi ɗiya série ji kadi e ɗiya épisode ji hedditiɗi. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.